finally chung mujang ka le pai le ha tin le han phono bet tha sa tungu khwa umai ti khwa nung ye ti bet thama nu sa ke no ti nu sa ke no ti nu ke no le mujang ka le chung ye mon te mon ke pai le thar ha bujang oh bore ke are ke pa ke bare berkele chumpai ha le har puno tino ha sa dorok ke ha bak sole mole nào nụ mày này bujang buah pungut chẳng thấu lên một bát cũng vậy bay lại ha sabri nang lấy tha đi với chúng vô pẹ đi mà tawang nào nó sẽ clear cái phun này rồi phun nó sẽ Steh khauh baru jalan bersih ya. Cantik saya grass aku dikit cuma saya lihat sorry mau ikia kami kena jumpai lihat bukan kali haring po jangan po kuai tok tu tung jalan एकदम हगरास को नहीं दिन प्रेमियन बकरोई tak orang pun nak tunggu apa itu jang abuk itu jang baik hari ya pak kuai sasa tok le boleh ini ha Iya, jang, mustahil kalau sih, pulang hari kebaiklah itu segera sih, apa pun betul kalau. Sana ke, macam tu sampai, sampai aja ke, sampai soni. Jadi rupanya nama kayak view cadre. Balai nata.
bojila ke tin tham ha tui se bo pun thai hang ha ma pun thai ha apong klau kya bese waduh dekre ini rumah apong itu sagre ini ajan fikla yare ki bobare ki fikla yare ajan puno hapung thea khauh jama hapung thai tha sabrui nang lai tha bojong pai le akhirnya rana kia jangan kicin nuk thang lama ha ngeran aja po tinin jorale besu nu vlog keteran ha ke nang kuai tor sai mo ko be po no nang no nai ai kuai rolem sa to pia po no nai ready tingo haba doma khik tinglek sola ha ya role nau lai thong suita sakta ro ka lai thong sok thaiye samusla yang mun karona betha sok thaiye matang ke klum tv si ke phaimon bo no ramu bagan semo role ke chapon chamayu chat mano an ma no klum ti krai to mo ba abono tinin ai blog le bosu no ha joto nai to ner no khakchang ha ke no ni nei thong mo like subscribe ro ke kru lai di bode youtube di ro no chuma malai memo ro le ke lom ti phai mo youtube thumole kha chung ke bat ka ma se ekta memory se bo ko ke ha memory se takun ulai memo lama se bo ko Steh phone Steh me YouTube देखे no joto nai tombo khakcha usuno ai video blog le tinin blog le pai ri te rane khakcha joto no